Mae gennym ni 5 tip o sut i osgoi'r ambell unigolyn yna yn Eisteddfod. Oh, hi Meredith, ti'n iawn? Ie, ti'n iawn? Ti'n beth, ni'n byrstio am y toilet, ond na i weld chdi wedyn, oce? Wedyn, sorry, toilet. Oh, na, mae Meredith. Come on. Oh, helo. Ti'n iawn? Ie, fine, let's go. O, shwmai, helo, ti'n iawn e? Ie, good diolch. Ie, Eisteddfod Cymdeithasol. Ie, mae'n gred.